Hvaljen Isus i Marija. Nech je pochválený Ježiša Mária. Donosim vam pozdrave iz Međugorja. Prinášam vám pozdraví z Medžugorja. Bili smo, evo, od srijede u Koclirovu, Od stredy sme boli v Koclířove, bio je seminar bol tam seminár i isto tako došli su i hodočasnici iz drugih strana, a pútnici prišli aj z okolia z iných míst. pa smo kroz ove dane razmatrali Marijin poziv da rastemo. A v tieto dni sme rozímali nad Márijiným pozvaním, aby sme rástli. Evo isto tako, dragi prijatelji, vas poziva na ovo razmišljanje. Takisto aj vás, drahí priatelia, pozývam k tomu rozjímaniu. Gospod nas poziva da rastemo. Panna Mária nás pozýva, aby sme rástli. Sjetimo se nekih najvažnijih momenata na koje nas Gospod poziva. Spomeňme si na niekoľko najdôležitejších okamžikov, ku ktorým nás pozýva Panna Mária. Znamo da je mir cilj svega što Gospod želi. Vieme, že pokoj je cieľom všetkého, čo chce Panna Mária. Gospod rekla, ja sam kraljica mira. Panna Mária povedala, ja som kráľovná pokoja. U Guadalupi Gospa se Diegu ukazala, rekla, ja sam majka od pravoga Boga. V Guadalupe, v Mexiku, Panna Mária sa zjavila Diegovi a povedala, ja som matka pravého Boha. U Lurdu Gospa rekla, ja sam bezgrešno začeće. V Lurde povedala Panna Mária, že je nepoškvrnené počatie. U Fatimi rekla je, ja sam Gospa od krunice. A vo Fatime povedala, ja som kráľovná ruženca. Evo u Međugorju kaže, ja sam kraljica mira. A v Medžugorji hovorí, že je kráľovná pokoja. I znamo da je Gospa rekla, ono što sam započela u Fatimi, želim dovršiti u Međugorju. A vieme, že tam v Medžugorji Panna Mária povedala, to, čo som začala vo Fatime, to chcem ukončiť v Medžugorji. Jedna je Marija, Je len jedna Mária, ali različite su potrebe njezine djece. ale jej deti majú rôzne potreby. I zato majka evo s različitim nazivima dolazi k nama. A preto matka s rôznym menom prichádza k nám. A ista je njezina želja. Ale jej túžba je stále rovnaká. Pomoći svojoj djeci. Pomôcť svojim deťom. To je ona briga koju je primila pod križem. A to je tá starostlivosť, ktorú prijala pri kríži. Ono kad Isus rekao, evo ti sina. Keď jej Ježiš povedal, hľa tvoj syn. Ivan je sada tvoj sin. Ján je teraz tvoj syn. A u Ivanu smo svi mi zapravo. A v Jánovi sme vlastne my všetci. Mir je, znamo, osjećamo, velika potreba današnjeg vremena. Pokoj a mier my cítime, že je veľkou potrebou dnešnej doby. Ljudi traže mir. Ľudia hľadajú pokoj. Oduvijek, od početka, od kad je čovjeka. Od vekov, od začiatku, odkedy jestvuje človek. Ali nekako danas posebno čovjek vapi za mirom. Ale zvlášť dnes, v tejto dobe, človek osobitne volá po pokoji, po mieri. Toliko je nemira, ratova, Tak veľa je nepokojov a vojen, sukoba. sporov. I majka dolazi k nama da nam pomogne kako pronaći mir. A matka prichádza k nám, za nami,
aby nám pomohla nájsť pokoj i poziva nas na molitvu. a pozýva nás k modlitbe. Molitva je put do míra, kaže Gospa. Panna Mária hovorí, modlitba je cesta k pokoju, Jer molitva je susret s Bogom, izvorom míra. pretože modlitba je stretnutie s Bohom, s prameňom pokoja. Nisu loši pokušaj ljudi da pronađu mir. Nie sú zlé pokusy ľudí, aby našli pokoj, Da zaustave ratove. aby zastavili vojny, Ali to nije dovoljno. ale to nestačí. Pravi mir nije plod ljudskih nastojanja. Ten pravý pokoj nie je plodom ľudskej snahy. Zato nas Gospa poziva na molitvu, Preto nás Panna Mária pozýva k modlitbe, jer pravi mir je mir s Bogom, pretože pravý pokoj je pokoj s Bohom, mir u Bogu. pokoj v Bohu. Sjetimo se Isusa, Spomeňme si na Ježiša. dođite k meni, Príďte ku mne, svi koji ste umorni, opterećeni, všetci, ktorí ste unavení a zaťažení, ja ću vas odmoriti. vo mne nájdete odpočinok. Da, molitva jest put do mira, Áno, modlitba je cesta k pokoju, ali ne mora biti. ale nemusí byť. Trebamo rasti u molitvi. My musíme rásť, narastať v modlitbe. Zato nas Gospa poziva, rastite. A preto nás pozýva Panna Mária, aby sme rástli. Jer sjetimo se, evo, onog farizeja u hramu koji moli, Pretože spomeňme si na farizea v chráme, jak sa modlí. u hramu je, moli, posti 2 puta u tjednu. On je v chráme, modlí sa a postí sa 2-krát do týždňa. Ali Isus kaže, njegova molitva i post nisu u Božjim očima, nisu opravdani. Ale Ježiš hovorí, jeho modlitba a pôst nie sú ospravedlnené v Božích očiach. Zašto ne? Prečo nie? To je razlog da Gospa kaže, najvažnija poruka koju sam vam ovdje dala je, A preto to je dôvod, keď Panna Mária hovorí, najdôležitejšie posolstvo, ktoré som vám dala, je... šta mislite? Čo si myslíte? Molitva srcem. Obráčenie. Obráćenje. Tako je. Obrátenie, tak je. To je Gospa rekla. Obráćenje je najvažnija poruka koju sam vam dala. Áno, tak je. Panna Mária povedala, obrátenie je to najdôležitejšie posolstvo, ktoré som vám dala. Jer ako molim, a ne mijenjam se, Pretože keď sa modlím a nemením sa, onda nema mira. tak potom niet pokoja. Ja se kući vraćam isti. Ja sa potom domov vraciam taký istý. A mogu moliti i postiti i vratiti se kući s mišlju, s mislima, s uvjerenjem da sam ispravan. Môžem sa modliť a postiť a môžem sa potom vrátiť domov s úmyslom alebo s myšlienkou, že ja som správny, Da sam dobar, že som dobrý da su drugi loši. a že tí druhí sú zlí. Tako farizej moli. Tak sa modlil farizej. Hvala ti Bože što nisam kao oni tamo grešnici. Ďakujem ti, Bože, že nie som taký, jak tam tí hriešnici. Sjetimo se kako farizeji i pismoznanci gledaju kad Isus ide Zakejom. Spomeňme si, jak farizeji a zákonníci hľadia na Ježiša, keď išiel k Zachejovi.
Osuđuju ga. Odsudzujú ho. Čovjeku se grešniku svratio. On išiel k tomu človeku hriešnemu. Zamislite, grešniku ide. Predstavte si, on išiel k hriešníkovi. Kad Isus je zaštitio onu ženu koju su htjeli kamenovati, A keď Ježiš ochránil tú ženu, ktorú chceli ukameňovať, oni su htjeli, dakle, tu ženu kamenovati. čiže oni chceli tú ženu ukameňovať. A to su ljudi vjernici. A to boli veriaci ľudia. O čemu se radi? O čo sa tu jedná? Čovjekovo srce može biti tvrdo. Človekové srdce môže byť tvrdé Može biti usko, a môže byť úzke, tijesno. tesné. Kaže Pavao, Korinčanima kaže, u vašim srcima je tijesno. Pavol Korinťanom povedal, vo vašich srdciach je tesno. Sjetimo se onog starijeg brata Spomeňme si na staršieho brata iz one prispodobe z podobenstva o milosrdnom ocu. o milosrdnom otcovi. Njegovo srce je tijesno Jeho srdce usko. je úzke a tesné i ne prima brata koji se vraća, a nepríjma brata, ktorý sa vrátil a živi s ocem, a žil s otcom, čije srce je široko. ktorého srdce je široké. To je taj milosrdni otac. To je ten milosrdný otec. Njegovo srce je široko da primi i starijeg i mlađeg sina. Jeho srdce je natoľko široké, aby vedel prijať aj staršieho, aj mladšieho syna. A stariji sin je živio s ocem, A ten starší syn žil s otcom ali nije upoznao oca. a nespoznal otca. Evo i mi možemo moliti, A aj my sa môžeme modliť ali da se ne mijenjamo. a pritom sa nemeníme. Naša pravednost Naša spravodlivosť može ostati na razini môže zostať na úrovni pravednosti farizeja i pismoznanaca. spravodlivosti farizeov a zákonníkov. Sjetimo se što Isus kaže. Spomeňme si, čo povedal Ježiš. Ne bude li vaša pravednost veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, Ak nebude vaša spravodlivosť väčšia od spravodlivosti farizeov a zákonníkov, nećete ući u kraljevstvo Bože. nevojdete do Božieho kráľovstva. Ne možete ući, Nemôžete tam vojsť, jer srce vam je usko. pretože vaše srdce je úzke. Evo zato, dragi prijatelji, nas Gospa poziva na obraćenje. A preto, drahí priatelia, nás Panna Mária pozýva k obráteniu. Gospa kaže, nemoj mijenjati druge, Panna Mária hovorí, nemeň druhých. a upravo to mi činimo. A vlastne to my robíme. Mi volimo mijenjati druge, My radi meníme tých druhých ali ne sebe. a nie seba. Mi jako dobro, lako primijetimo pogreške od drugih ljudi. Veľmi dobre si všímame chyby druhých ľudí Vidimo lako trunu oko drugog čovjeka, a ľahko vidíme tráň v oku toho druhého človeka. a sebe A seba ne vidimo. nevidíme. Pa se pravdamo. A potom sa ospravedlňujeme. Zato nas Gospa poziva, radite na svojim srcima kao što radite u polju. Preto nás Panna Mária pozýva. Pracujte na svojich srdciach, tak, jak pracujete na poliach. Radite na svojim srcima. Pracujte na svojich srdciach. To je taj proces obraćenja. To je ten proces obrátenia. Raditi na sebi znači preispitivati sebe. Pracovať na sebe, to znamená preverovať si seba samého. Staviti u pitanje svoje mišljenje. Klásť si otázku v mojich myšlienkach. Staviti u pitanje svoje gledanje. Klásť si v otázku môj pohľad. Staviti u pitanje svoje srce.
A klásť si otázku vo svojom srdci. Kakvo je stanje u mom srcu? Jaký je ten stav v mojom srdci? Ima li ljubavi u mom srcu? Či je v mojom srdci láska? Je li moje srce usko? Alebo je moje srdce úzke? Kao oni farizeja pismoznanaca. Tak, jak srdce tých farizejov a zákonníkov. Pa i ja onda tako kao i oni. A aj ja tak, jak oni. Lako osudim druge. Ľahko odsudzujem druhých ľudí. Lako kritiziram druge. A ľahko kritizujem druhých. Lako upirem prstom u druge. Ľahko ukazujem prstom na tých druhých. Lako pričam negativno o drugima. A tak ľahko hovorím negatívne o druhých ľuďoch. Ali ne vidim sebe. A pritom nevidím seba. Zato nas Gospa uči, mijenjaj sebe, a ne druge. Preto nás Panna Mária učí, začni meniť seba a nie druhých. I što je zanimljivo i lijepo, A čo je zaujímavé a pekné, kad se ja mijenjam, keď sa ja začnem meniť, sve se mijenja. všetko sa začne meniť. Sve postaje drugčije. Všetko sa stane iným. Ljudi drugčije izgledaju. Aj ľudia inak vyzerajú. Križevi drugčije izgledaju. A kríže inak vyzerajú. Na bolest drugčije gledam. A aj na chorobu, na nemoc inak pozerám. Na probleme drugčije gledam. Na problémy inak pozerám. To je ta promjena, to je ta preobrazba srca. To je tá premena a premenenie srdca. To Gospa želi. To chce Panna Mária. Zato nas poziva, molite. A preto nás pozýva, modlite sa. Ali ne samo molite, Ale nie len to, že modlite sa, nego rastite u molitvi. ale narastajte v modlitbe. Prema molitvi srcem. K modlitbe srdcom. Slavite Euharistiju, misu. Slávte Eucharistiu, svätú omšu. Srcem. Srdcom. Proživljavajte svetu misu. Prežívajte svätú omšu. Klanjajte se Isusu srcem. Kláňajte sa Ježišovi srdcom. Postite srcem. Postite sa srdcom. Tako da se u srcu događa pretvorba. Tak, aby sa v srdci diala premena. Da se srcem približavamo srcu. Aby sme sa svojím srdcom približovali k srdcu. Isusovu srcu. K Ježišovmu srdcu. Marijino srcu. K Máriinmu srdcu. To je cilj molitve, dragi prijatelji. To je cieľom modlitby, drahí priatelia. Da Isusu postanemo slični. Aby sme sa stali podobní Ježišovi. Kad se srce mijenja, mi se mijenjamo. Keď sa nám srdce zmení, tak aj my sa zmeníme. Zato mi dolazimo na svetu misu, Preto prichádzame na svätú omšu, na klanjanje, na poklonu, adoráciu, na molitvu pred krížem, na modlitbu pred krížom, da gledamo u Isusa, aby sme hľadeli na Ježiša, da primamo Isusa, aby sme prijímali Ježiša, ali srcem, ale srdcom, da mu dopuštamo da nas mijenja, a aby sme mu dovolili to, aby nás začal meniť, da onda postanemo jedno s njim. aby sme sa stali jedno s ním. Kaže Isus, ja i Otac jedno smo. Ježiš hovorí, ja a Otec sme jedno. A jesmo li jedno Isus i ja? Ale či naozaj sme jedno, Ježiš a ja? To trebam provjeravati. To si musím preverovať. Jeste, ja primam Isusa u pričesti, Áno, ja prijímam Ježiša vo svetom príjmaní, ali jesam li ga srcem primio? ale či som ho aj srdcom prijal? Kakvo je moje gledanje? Jaký je môj pohľad? Kakvo je moje razmišljanje? Aké je moje rozmýšľanie? Je li moje srce usko? Či je moje srdce úzke? To trebamo provjeriti.
To si musíme preveriť. I onda ćemo postati ponizniji. A potom sa staneme pokornejšími. Prepoznat ćemo da nismo još blizu Isusu. A spoznáme to, že nie sme až natoľko blízko Ježiša. Pa ćemo ga moliti A potom ho budeme da nam prosiť, pomogne. aby nám pomohol. Onda ćemo drugčije i gledati na druge ljude. A potom budeme pozerať aj na druhých ľudí. Nećemo ih osuđivati Nebudeme ich odsudzovať, kad primijetimo njihove pogreške. keď si budeme všímať ich chyby. Jer znamo kako Isus pristupa grešnicima. Pretože vieme, jak pristupuje Ježiš k hriešnikom. Sjetimo se kako Isus odgovara kad ulazi Zakeju. Spomeňme si, čo povedal Ježiš, keď prichádza k Zachejovi. Farizeji i pismoznanci kažu, čovjeku se grešniku svratio. Farizei a zákonníci povedali, k hriešnemu človeku išiel. Dakle, oni u Zakeju vide grešnika. Čiže oni v tom Zachejovi videli hriešného človeka. Nije u tome problem. Ale nie v tom bol problém. On jest bio grešnik. Áno, on bol hriešný. Ali vide samo grešnika. Ale oni videli len toho hriešníka. Samo grešnika. Len hriešného človeka. A što Isus vidi u njemu? Ale čo videl v ňom Ježiš? Kaže Isus, Ježiš povedal, pa ljudi, pa i on je Abrahamov sin. ľudia, veď aj on je Abrahamov syn. Pa i on je dijete Božje. Aj on je Božím dieťaťom. Za farizeje i pismoznance Pre farizeov a zákonníkov dovoljan je jedan razlog stačí len jeden dôvod, pa da osude Zakeja i Isusa, aby odsúdili Zacheja a Ježiša. što je svratio k njemu. Len za to, že išiel k nemu. Jer je grešnik onaj tamo. Pretože ten tam je hriešný. Dovoljan razlog da osude. Stačí jeden dôvod, aby ho odsúdili. A za Isusa jedan razlog, A pre Ježiša jeden dôvod, jer je i on Abrahamov sin. pretože aj on je Abrahamov syn. Taj jedan razlog je dovoljan da svrati k njemu. Tento jeden dôvod stačí k tomu, aby on išiel k nemu. Vidite kako drugčije pristupaju farizeji i pismoznanci, drugčije Isus. Čiže vidíme, jak pristupujú k tomu inak farizei a zákonníci a jak Ježiš. Istom čovjeku drugčije. K tomu istému človeku a celkom inak. Zašto? Prečo? Zbog srca. Kvôli srdcu. U njih je usko srce, Oni majú úzke srdce. pa tako onda i razmišljaju i gledaju. A potom tak aj rozmýšľajú a aj hľadia. Isusovo srce je široko, Ale Ježišovo srdce je široké. zato on tako razmišlja i gleda. A preto on tak rozmýšľa a hľadí. Isus vidi grijeh, Aj Ježiš vidí hriech. ali ne samo grijeh. Ale nie len ten hriech. Vidi još nešto. Vidí ešte niečo. Ili kad žele kamenovati onu ženu. Alebo keď chceli ukameňovať tú ženu, Oni vide samo njezin grijeh. oni videli len ten jej hriech. Počinila preljub. Urobila cudzoložstvo. Ne vide da je i muškarac to napravio. Nevideli, že aj muž tak činil. Ne vide sebe. A nevideli seba. Za njih je taj grijeh A pre nich ten hriech dovoljan razlog je dostatočný dôvod, da kamenuju ženu. aby tú ženu ukameňovali. Za Isusa je jedan argument Pre Ježiša je jeden argument dovoljan da spasi ženu. dostatočný na to, aby zachránil tú ženu. Tko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju. Kto
Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Opet srce. Za srdce. Usko srce u ovih ljudi. Úzke srdce tých ľudí. Tvrdo srce. Tvrdé srdce. A Isusovo srce je široko. Ale Ježišové srdce je široké. Njegovo srcu vlada ljubav. V jeho srdci vládne láska. Ili primjer onog milosrdnog oca, jel? Alebo príklad milosrdného otca, Čije srce je široko. ktorého srdce je široké. Kaže Isus, Božja ljubav je kao sunce A Ježiš hovorí, Božia láska je jak slnko, koje sja i dobrima i zlima. ktorý svieti aj na dobrých a aj na zlých. A takvo je srce Božje. A také je Božie srdce. A rekli smo, onaj stariji sin, njegovo srce je usko. Hovorili sme, že srdce toho staršieho syna je úzke. Ne može primiti onog brata koji je pogriješio. On nemôže prijať ani brata, ktorý zhrešil. I ne može razumjeti oca. A nemôže chápať ani otca. Zato mi, dragi prijatelji, dolazimo Isus. Preto, drahí priatelia, my prichádzame k Ježišovi, Da upoznamo njegovo srce. aby sme spoznali jeho srdce, Da se nadahnujemo njime i Marijinim srcem. aby sme boli ním nadchnutí a takisto aj Márijiným srdcom, I kako bismo kroz molitvu srcem, aby sme skrze modlitbu srdcom, kroz post srcem, skrze pôst srdcom, kroz slavljenje Euharistije srcem, skrze slávenie Eucharistie srdcom, kako bi naša srca postajala šira. aby sa naše srdcia stali širšie, Milosrdna. milosrdné, Kako bi našim srcima ljubav vladala. aby vládla v našich srdciach láska. Kako je nekada, dragi prijatelji, dovoljan jedan razlog A ako, drahí priatelia, niekedy stačí len jeden dôvod, pa da ne pozdravim nekog čovjeka. aby som sa nepozdravil nejakému človeku. Jedan argument Jeden argument, pa da ne pričam s nekim. aby som nerozprával s niekým, Da osudim nekoga. aby som niekoho odsúdil. Može to biti i otac i majka, Môže to byť otec aj matka, ili brat ili sestra. alebo brat a sestra. Zbog jednog razloga ja ne pričam s majkom svojom ili s ocem. Kvôli jednému dôvodu ja nebudem rozprávať s mojou matkou alebo otcom. Jedan razlog, Jeden ali dôvod, dovoljan, jer Ale- moje srce je usko. ale stačí mi na to, pretože moje srdce je úzke Ali ja to ne vidim. a ja to nevidím. Zato stalno optužujem druge. A preto neustále obviňujem druhých. Oni su krivi, Oni sú vinní ne ja. a nie ja. Ali daj, pogledaj sebe malo. Ale pozri sa trošku aj na seba. Preispitaj svoje srce. Preveruj si svoje srdce, Da je tvoje srce široko. že aj tvoje srdce je široké, Da je u tvom srcu ljubav jaka. že aj v tvojom srdci je mocná láska. Nema toga argumenta. Nie takého argumentu, Nema toga razloga nie toho dôvodu, koji bi bio razlog da ja ne pričam sa svojom majkom, ktorý by mohol byť, aby som ja nerozprával so svojou matkou sa svojim ocem, a so svojím otcom, sa svojim bratom ili sestrom so svojím bratom alebo sestrou, ili tako dalje. alebo tak ďalej. Nema toga razloga, Nie takého dôvodu, jer ljubav bi sve to nadišla. pretože láska to všetko nadchádza. Sve bi ljubav to pobjedila. Láska by nad tým všetkým zvíťazila. Ali ovako, Ale takto, kad je srce usko, keď je srdce úzke kad nema ljubavi, a keď nie je v ňom lásky, sve je prepreka. všetko sa stáva prekážkou. Evo, zato dolazimo na svetu misu. Hľa, preto prichádzame na svätú omšu, Da Isusa primam.
aby som prijal Ježiša u svoje srdce. do svojho srdca. Gledam kako se on lomi i daje. Pozerám, jak sa on láme a dáva Daje seba. meni. Dáva sa mne. Daje sebe meni. Dáva seba mne. Evo, Gospod nas poziva da postimo srcem. Panna Mária nás pozýva, aby sme sa postili srdcom. U Međugorju imamo seminare posta, V Međugorji mávame semináre pôstu. traju 5-6 dana, Trvajú 5-6 dní. o kruhu i čaju, kruhu i vodi. O chlebe a o čaji, alebo o chlebe a o vode. Gospod nas uči Panna Mária nás učí, da se kroz post oslobađamo. aby sme sa skrze pôst oslobodzovali. Današnje vrijeme vlada konzumizam. V dnešnej dobe vládne konzumizmus. Stalno ti nešto nudi. Stále ti niečo ponúka. Stalno nešto uzmi ovo, uzmi ono. Stále niečo, vezmi to, vezmi si to. Imaj, Maj, još više. ešte viac maj. A pitanje je, treba li nam toliko? Ale otázka je, či to vôbec potrebujeme. Kroz post mi puštamo, učimo se pustiti, ostaviti. Skrze pôst my sa učíme pustiť to, nechať to. Ne uzeti odmah nešto. Nevziať si hneď niečo. Živjeti sa stvarima, Žiť s vecami a da ih ne uzmem. a pritom si ich nevezmem. Tako se učim strpljivosti, Takto sa učím trpezlivosti. izdržati, Vydržať to. čekati. Čakať. I tako se učim da moje srce postaje strpljivo A tak sa učím, aby moje srdce sa stalo trpezlivejším i slobodno. a slobodným. Mi danas često izgledamo kao ljudi koji su ćelavi, My v dnešnej dobe častokrát vyzeráme jak ľudia, ktorí sú plešatí a skupljaju stalno češljeve. a neustále zbierajú hrebene. Što će nam češljeve? Na čo nám je to tak, Ako nema kose. keď nemám vlasy? Isto i mi skupljamo stvari. Takisto aj my zhromažďujeme veci A ne treba nam toliko. a my až toľko nepotrebujeme. Ali, jer nismo slobodni, Ale keďže nie sme slobodní, onda treba mi. tak to potrebujeme. Svašta nešto mi treba. Stále mi niečo treba. I zakompliciramo sebi život, A takto skomplikujeme sebe život. postajemo ovisni o mnogo čemu Staneme sa závislými na mnohých i veciach. onda zarobljeni. Alebo sme tým zotročení. Naravno da dolazi strah, Samozrejme potom prichádza strach. treba se osigurati. Musím sa zabezpečiť. Gospod nas poziva, pusti, Panna Mária nás pozýva. Pusť to posti. a posti sa. Zmija govori uzmi, A had hovorí vezmi. a Gospod kaže posti, A Panna Mária hovorí pusť to. posti. Posti sa. Gospod nas poziva da molimo pred križem. Panna Mária nás pozýva, aby sme sa modlili pred krížom. Uzmite križ u ruke i gledajte u Isusa. Vezmite kríž do svojich rúk a pozerajte na Ježiša. Molite za ozdravljenje vašeg srca, Modlite sa za uzdravenie svojho srdca. da srcem gledate Boga i čovjeka. Aby ste srdcom hľadeli na Boha a aj na človeka. Molite pred križem. Modlite sa pred krížom, S križa dolaze mnoge milosti. pretože z kríža prichádzajú mnohé milosti. Evo, uzeti križ u ruke Vziať kríž do svojich rúk i gledati u Isusa. a hľadieť na Ježiša. Ako ne možeš oprostiti, Ak nevieš odpustiť,
Dođi k Isusu. Príď k Ježišovi. Ne možeš, to je ľudský. Nemôžeš a to je ľudské. Ali zato dolazim Isusu. Ale práve preto prichádzam k Ježišovi. Da od njega primim snagu. Aby som prijal silu od Neho. Pa ću onda moći. A potom budem môcť. Gospod nas uči kako oprostiti. Panna Mária nás učí, jak môžeme odpúšťať. Molite za ljubav prema osobi koja vas je povrijedila. Modlite sa za lásku k tej osobe, ktorá vás urazila. Sve dok ne osjetite da ste oprostili. Až pokiaľ nepocítite, že ste odpustili. Kad smo povrijeđeni, Keď sme urazení, nema tada ljubavi. vtedy v nás nie je lásky. Ljubav je gurnuta u stranu. Láska je vtedy odhodená nabok, Nemoćna. bezmocná. A ne možete mržnja osloboditi. A nenávisť ťa nemôže oslobodiť. Ne mogu te negativni osjećaji osloboditi. Negatívne pocity ťa tiež nemôžu oslobodiť. Ne mogu te negativni osjećaji ozdraviti tvoje rane. Negatívne pocity nemôžu uzdraviť tvoje rany. Zato, kaže Gospa, molite za ljubav. A preto, hovorí Panna Mária, modlite sa za lásku. Jer jedino ljubav može ozdraviti tvoje srce. Pretože jedine láska môže uzdraviť tvoje srdce. Probajte tako, dragi prijatelji. Skúste to, drahí priatelia. Vježbati se, moliti za ljubav. Cvičte si to, modlite sa za lásku. Ako ima osoba koju ne voliš, koju ne podnosiš, Ak je osoby, ktorých nemáš rád, nenávidíš ich, moli za ljubav. modli sa za lásku. Isuse, daj mi ljubavi prema toj osobi. Ježišu, daj mi lásku k tej osobe. Ako ima osoba koja te povrijedila, Ak je osoba, ktorá ťa urazila, moli za ljubav. modli sa za lásku. Kaže Gospa, sve dok Panna Mária hovorí, až dokedy? dok ne osjetiš da je tvoje srce slobodno, Až da si dokedy- oprostio. Až dokedy nepocítiš, že tvoje srdce je slobodné a že si odpustil. Ali uvijek počni s malim, jednostavnim stvarima, iskustvima. Ale stále začni znovu s malými a jednoduchými skúsenosťami. Ako ima osoba koju ne pozdravljaš, Ak je osoba, ktorej sa moli nepozdravíš, za ljubav. Moli za ljubav. modli sa za lásku. Vidjet ćeš kako se nešto mijenja u tvom srcu. Uvidíš, jak sa začne niečo meniť v tvojom srdci. Gospod kaže, uzmite križ u ruke. Panna Mária hovorí, vezmite kríž do svojich rúk. A to je ono što je Isus rekao. A to je to, čo povedal Ježiš. Uzmi križ. Vezmi kríž. Ne samo nosi križ. Nie len nos kríž. Jer križ možemo nositi u gorčini, Pretože kríž môžeme nosiť aj v zatrpknutosti, u ljutnji na Boga i na sve. v zlosti, v hneve k Bohu a na všetkých. Uzmi križ. Vezmi kríž. Prihvati križ. Príjmi kríž. Molimo za taj dar. Modlíme sa za ten dar. Pa kad prihvatim križ, A keď príjmem kríž, sve se mijenja. všetko sa začne meniť. Srce moje se mijenja. Moje srdce sa začne meniť. I onda stječem iskustvo A potom získam skúsenosť, kako taj križ više nije isti Že kao ten- prije. že ten kríž už nie je taký istý, jak predtým. Nešto se promijenilo. Niečo sa zmenilo. Nije mi više tako težak. Už nie je pre mňa taký ťažký. Onaj problem koji sam imao nije mi više problem. Ten problém, ktorý som mal, už nie je pre mňa viac problémov. Ona osoba koju nisam podnosio Tá osoba, ktorú som neznášal, nije mi više teška. už nie je pre mňa ťažká. Postala mi je čak draga. Stala sa mi dokonca milou.
To je snaga prihvaćanja križa. To je sila prijímania kríža. Onaj hendikep koji sam imao, A ten handicap, ktorý som mal, kad se moje srce preobražava keď sa moje srdce premieňa, i taj hendikep postaje drugčiji. aj ten handicap sa stáva iným. Sjećam se jednog mladića, Pamätám si na jedného mladíka, imao je slušni aparat u uhu mal naslouchací aparát na uchu i pošao je u srednju školu u Mostar. a začal chodiť do strednej školy v Mostare. I pitam ga kako je sad stanje, bio sam dobar s tom obitelji. Bol som za dobre s tou rodinou, poznal som ich. Pitam ga kako je sad stanje, A pýtal som sa ho, jaký je teraz stav. ideš u srednju školu, Chodíš už na strednú školu? je li ti problem to sad što te vide tvoji kolege, kolegice, vide imaš slušni aparat? Či je pre teba problémom, že tvoji kolegovia, spolužiaci ťa vidia, že máš ten naslouchací aparát na uchu? Kaže on meni, A on hovorí mne, koji problem? jaký problém? Netko ne vidi pa nosi naočale, Niekto dobre nevidí a nosí brýle, ja slabo čujem pa nosim slušni aparat. ja slabo počujem, tak nosím nasluchací aparát. To meni nije problem. To pre mňa nie je problém. Kako sam se iznenadio. A ja som sa tak veľmi prekvapil. To mi je ostalo jako u sjećanju. Veľmi mocné to zostalo v mojej pamäti. Taj mladić je prihvatio sebe Ten mladík prijal seba i nema problema. a nemá problém. Kad prihvatim sebe takvo kakav jesam, Keď príjmem seba takého, aký som, događa se preobrazba u meni. udeje sa vo mne premenenie I nije mi više ništa problem. a už nič nie je pre mňa problémom. Kad prihvatim osobu s kojom živim, takvu kakva jest, Keď príjmem osobu, s ktorou žijem takú, aká je, ja je zavolim. ja ju začnem mať rád, Jer prihvaćanje mijenja moje srca. pretože to prijatie mení moje srdce. Isto tako i bolest i Tak. velike križeve. Takisto aj nemoc a aj veľké kríže. Evo, Gospod nas, dragi prijatelji, uči moliti srcem. Drahí priatelia, Panna Mária nás učí modliť sa srdcom. Iskustvo, to je ono o čemu nas uči. Skúsenosť, to je to, čo nás ona učí. Kaže, studenti su zovnuli jednog pisca, poznatog Luisa, da im održi predavanje. Študenti pozvali jedného spisovateľa, Luis sa volal, aby mal pre nich prednášku. Kako postati pisac? Jak sa stať spisovateľom? Kako naučiti pisati knjige? Ako sa naučiť písať knihy? I on dođe na predavanje, A on prišiel na tú prednášku, puno studenata, sve, bolo tam všade plno študentov i pita, tko od vas želi postati pisac? a spýtal sa ich, kto sa z vás chce stať spisovateľom. Sve ruke se digle u zrak. Všetky ruky sa zdvihli do vzduchu. Kaže on njima, A on im hovorí, moje predavanje onda nema nikakvog smisla. moja prednáška potom nemá žiaden zmysel, Nego hajdete kući ale choďte domov i pišite, a píšte, pišite, píšte, pišite. píšte. Tako se uči pisati. Tak sa učí písať. Molite, Modlite sa, molite, modlite sa, molite. modlite sa. Govori nam majka. Hovorí nám matka. Tako se uči moliti. Tak sa učí modliť. Evo, kroz obraćenje stalno, Skrze neustále obrátenie, kroz rad na srcu,
Skrze prácu na svojom srdci. kroz traženje Boga u molitvi. Skrze hľadanie Boha v modlitbe. Dakle, rasti u molitvi. Čiže rásť, narastať v modlitbe. Tako učimo moliti srcem. Tak sa učíme modliť srdcom. Dakle, ne samo tražiti nešto od Boga. Nielen žiadať niečo od Boha. Mi možemo moliti, My sa môžeme modliť a da molitva bude bezbožna. a naša modlitba môže byť bezbožná. Bez Boga. Bez Boha. Ne tražim ja Boga, Pretože v nej nehľadám Boha, nego nešto od Boga. ale chcem niečo od Boha. Zdravlje Zdravie i tako dalje. a tak ďalej. Ma u redu je to. To je v poriadku. Ali nemojmo ostati samo kod toga, Ale nezostaň len pri tom, nego tražimo Boga. ale hľadajme Boha. To je taj rast u molitvi. To je ten rast v modlitbe. Isuse, dolazim na misu Ježišu, prichádzam na omšu zbog tebe. kvôli Tebe. Ništa mi ne treba. Nič nepotrebujem. Tebe trebam. Len Teba potrebujem. Tvoju ljubav. Tvoju lásku. Tebi sličan postati, Isuse. Chcem byť Tebe podobným, Ježišu. Da moje srce postane slično tvome. Aby moje srdce sa stalo podobné Tvojmu. Da postane široko kao tvoje srce. Aby sa stalo široké ako Tvoje srdce. Evo, to, Isuse, želim. Hľa, to chcem, Ježišu. Biti jedno s tobom. Byť jedno s Tebou. To je taj rast, dragi prijatelji. To je ten rast, drahí priatelia. Naravno, važno je i upoznavati Isusa kroz sveto pismo. Samozrejme, dôležité je spoznávať Ježiša aj skrze Sväté písmo. Gospod nas uči, čitajte sveto pismo. Panna Mária nás učí, čítajte Sväté písmo. Stavite sveto pismo na vidljivo mjesto u vašu obitelj. Dajte Sväté písmo na viditeľné miesto vo vašej rodine I čitajte ga. a čítajte ho. Upoznajte Isusa tako Boga. A takto spoznajte Ježiša, Boha, Istražuj onda. a hľadaj, Kako će ti sveto pismo postati zanimljivo? ako sa ti stane Sväté písmo zaujímavé. Uzmimo evanđelja. Vezmime si Evanielia. Kad počneš upoznavati Isusa, Keď začneš spoznávať Ježiša, kako Isus gleda? jak hľadí Ježiš. Vidjeli smo onaj primjer sa Zakejem. Hovorili sme príklad so Zachejom, Kako gleda Isus, jak hľadel Ježiš kako gledaju drugi ljudi. a jak hľadeli tí druhí ľudia. I kakav sam ja. A jaký som ja. I kakvo je moje stanje. A jaký je môj postoj. Evo, kad tako počneš čitati sveto pismo, Keď takto začneš čítať Sväté písmo, to postaje tako zanimljivo. bude pre teba tak veľmi zaujímavé I onda sve dublje ponireš. a potom stále hlbšie sa budeš I ponárať uvijek nešto novo otkrivaš. a stále niečo nové budeš odhalovať. Evo, rasti u molitvi. Rásť v modlitbe. Da mi molitva postaje sve više slušanje. Aby modlitba bola stále viac pre mňa naslúchaním. Sa svim osjetilima biti ovdje. So všetkými citmi byť tu. Mi smo često odsutni u molitvi. Častokrát sme v modlitbe neprítomní. Spavamo. Spíme. U mislima smo negdje. Sme niekde vo svojich myšlienkách. Sjetimo se one trojice učenika u Maslinskom vrtu. Spomeňme si na 3 učeníkov v Getsemanskej záhrade. Isus moli, Ježiš sa modlí, Isus je tu, Ježiš je tu a oni spavaju. a oni spali. Isus ih budi. Ježiš ich prebúdzal. Evo,
Tako i mi se trebamo stalno buditi, Tak sa musíme aj my neustále prebúdzať, jer odlutamo. pretože sa odtúlame, sme Kao neprítomní. Marta, brinemo se za puno toga. Jak Marta, staráme sa o mnoho vecí. Na neko drugo mjesto odlutamo u mislima. A potom sa v myšlienkach odtúlame na nejaké iné miesto. A Isus kaže, Marija je izabrala bolji dio. A Ježiš hovorí, Mária si vybrala ten lepší podiel. A što čini Marija? A čo robila Mária? Do Isusovih nogu Bola pri Ježišových nohách, gleda ga i sluša. hľadela na neho a počúvala ho. A to je to, biti tu, biti nazočan To je ovdje i sada. byť tu, prítomný a teraz. Evo, to je taj nutarnji stav. To je ten vnútorný postoj. Samo ti, Isuse, Len ty, Ježišu. samo si mi ti sada važan. Len ty si teraz pre mňa dôležitý. Gledam, slušam, Hľadím a naslouchám. opažam. Dávam pozor. Zato Isus kaže, pogledajte ptice, Preto Ježiš hovorí, pozrite sa na vtáky, pogledajte ljiljane, pozrite sa na lalie, učiti gledati, učiť sa hľadieť, slušati, naslouchať, biti pozorni. byť pozorný. Zato mi, kad postimo, učimo postiti u Međugorju, Preto keď sa my postíme, my sa učíme v Medžugorji uvijek postiť, lomimo kruh. stále lámeme chleba. To nas Prelamujeme. podsjeća na Euharistiju. A to nám pripomína Eucharistiu. Ne krišku uzeti pa jesti, Nie vziať si krajec a jesť ho, uvijek lomiti. ale my lámeme chleba. I pravilo je kruh piti, A pravidlom je chleba piť a vodu jesti. a vodu jesť. Dakle, kruh žvakati puno puta, polagano, Čiže chlieb pomaličky mnohokrát prežúvať, dok se ne pretvori u tekućinu. pokiaľ sa nepremení na tekutinu Kruh piti, a kruh piti, chlieb piť a vodu jesti. a vodu jesť. Ne ono čašu pa tako piti, nego Nie pohár len tak si naliť a piť, zaustaviti u ustima, ale nech zostane trošku v ústach kušati. a okúsiť, ochutnávať. Tako isto i u misi. Tak je to aj o mši. Gledam, slušam, Hladím a naslouchám. pozoran sam. Som pozorný, Jer Bog je ovdje i Bog je sada. pretože Boh je tu teraz. Bog nije negdje izvan tamo na nekom planetu. Boh nie je niekde mimo na nejakej inej planéte. Pavao kaže, u Bogu živimo, mičemo se i jesmo. Pavol povedal, v Bohu žijeme, hýbeme sa a sme. Dakle, mi smo u Bogu. Čiže my sme v Bohu. Vidite ovaj cvijet, kako je divno, Gospa okićena. Pozrite sa, tie kvety, aké sú krásne, jak pekne to má Panna Mária ozdobené. Gospa voli cvijeće. Panna Mária má rada kvety. Negdje sam pročitao da Nazaret znači cvijet. Niekde som čítal to, že Nazaret, to meno, znamená kvet. I Gospa često u porukama spominje cvijet. A Panna cvijeće. Mária častokrát vo svojich posolstvách spomína kvety. Kaže, zahvaljujte Bogu za sve, A hovorí, ďakujte Bohu za všetko, za sitnice, za drobnosti, za svaki cvijet. za každý kvet. Pa ćete u cvijetu, kaže ona, otkriti Boga. A ona hovorí, a potom v kvete odhalíte Boha. Što to znači? Čo to znamená? Otkrit ćemo stvoritelja Odhalíme stvoriteľa i otkrit ćemo ljepotu u cvijetu. a odhalíme tú krásu kvetu. Jer mi često prolazimo pored toga kao da to ništa nije.
Pretože my častokrát pri kvetoch prejdeme, ako keby ani neboli. Zaboravimo, Zabúdame, nevidimo, nevidíme ali vidimo ono što nemamo, a vidíme to, čo by sme nemali, što nam nedostaje, čo nám chýbe. ali ne vidimo ono što imamo, A nevidíme to, čo už máme, što je tu. čo je tu. Zato nas uči Gospod zahvaljivati. Preto nás učí Panna Mária ďakovať. Zahvaljujte, Ďakujte, otkrivajte, kaže. odhalujte, odkrývajte, ona hovorí. Pa evo, dragi prijatelji, jedne vježbe za nas. Drahí priatelia, jedno takéto cvičenie pre nás. Izjutra posebno, ali možemo i po danu, naravno. Zvlášť ráno a potom samozrejme aj počas dňa si tak môžeme nacvičovať. Sad je zima, ali ipak možemo. Teraz je zima, ale napriek tomu môžeme. Reci, Bože, hvala ti za. Povedz, Bože, vďaka ti za. I stani. Zastav sa I počni gledat. a rozhliadni sa, pozeraj. Bože, hvala ti za. Bože, vďaka ti za. Za što? Za čo? Za Máriu. Za Mariju. Dobro. Za Máriu. Za današnje jutro. Današnje jutro, dobro. Za dnešné ráno povedala. Za sve. Za sve. Dobro, to je općenito za sve. To je všeobecne za všetko. Ali Bože, hvala ti za. Ale Bože, vďaka ti za I počni gledati. a začni hľadieť. I onda otkrivaš ono što je tu. A potom odhaluješ to, čo je tu. Posebno kad idete kroz prirodu. Panna Mária ťa vedie cez prírodu. Kad idete kroz prirodu, onda gledajte. Keď kráčate prírodou, tak hľadte I zahvaljujte. a ďakujte. Bože, hvala ti za. Bože, vďaka ti za. I onda primijetiš. A potom si všímaj. Sad primijetiš snijeg, jel tako? Teraz si všimne, že je sneh. A u proljeće posebno cvijeće. A na jar zvlášť sú kvety. Ali sada već, Bože, hvala ti za ovo cvijeće. Ale teraz, Bože, vďaka ti za tieto kvety. Pa pogledajte, molim vas, Pozrite sa, prosím vás, kako je to lijepo. aké je krásne, Kako je to čudesno. jak je to obdivuhodné. Ali mi se na to naviknemo. Ale my si na to zvykneme I to više ne primjećujemo. a už si to potom ani nevšímame. Ali to je čudesno. A to je obdivuhodné. Bože, hvala ti za ovaj cvijet. Bože, vďaka ti za tento kvet. Što se događa? A čo sa deje? Počinjemo se čuditi. Začneme sa diviť. U nama se Obdivovať. počne buditi, rađati divljenje. U nás sa začne prebúdzať a rodiť obdiv. Čuđenje Diviť sa i radost. a radosť. Otkrivamo ljepotu koja je tu. Odhalujeme krásu, ktorá je tu. Zato i recimo, Bože, hvala ti za moga muža, A preto povedzme, Bože, vďaka ti za môjho muža, za moju suprugu. za moju manželku. Bože, hvala za moje roditelje, Bože, vďaka ti za mojich za rodičov, moju djecu, za moje deti, pa i za druge ljude. ale aj za druhých ľudí. Vidjet ćeš kako se u tebi nešto mijenja. A uvidíš, ako sa začne v tebe niečo meniť. Kako nešto lijepo otkrivaš u drugoj osobi. Že niečo pekné odhaluješ v druhej osobe. Jer zahvaljivanje ti otvara oči za ono pozitivno i dobro u drugoj osobi. Pretože ďakovanie ti otvára oči pre to pozitívne a dobré v druhom človeku. Evo, Gospod nas uči zahvaljivati. Panna Mária nás učí ďakovať. Prekrasno je to, dragi prijatelji. A to je prekrásne, drahí priatelia. Euharistija sada slijedi. A teraz budeme mať Eucharistiu. Euharistija je grčka riječ, znači Eucharist- zahvaljivanje. Eucharistia je grécke slovo a znamená ďakovanie. Zato neka cijela Euharistija
bude u nama zahvaljivanje. Preto nech je celá Eucharistia v nás ďakovaním. Da se u našem srcu stalno, kao da se ponavlja stalno, Bože, hvala ti za. Ako keby sa v našom srdci neustále opakovalo Bože, vďaka ti za. I otkrivaš. A odkrývaš, odhaluješ. Diviš se ljepoti koja je tu. Divíš sa kráse, ktorá je tu. V tom srcu se budi radost, A v tvojom srdci sa prebúdza radosť, zadovoljstvo, spokojnosť, čuđenje. obdiv. Hvala vam za vašu pozornost, Ďakujem. strpljenje. Ďakujem vám za vašu pozornosť a trpezlivosť. A evo sada slijedi pauza, Teraz bude pauza a onda ćemo slaviti Euharistiju. a potom budeme sláviť Eucharistiu.